الفصل التاسع كيرول جينا يا بونغول فصل النف الإيمان يوتا في قمدنغول برسالة محمد نلا دونغال نونجوني بمعنى ونغول نلا الله صلى الله عليه وسلم كو نلا دو في قمدنغول دون هولو دون جابا دون عفوا الفصل الثامن يافتو فصل 8 كيرول جيتا بونغول يوتا الإيمان في قمدنغول بالرسل نلا بن فو عليهم السلام global man يؤمن المسلم جلون غومدنا بان الله تعالى وند الله تو دون غادي صفا غومدي وسبك من الناس امرد يمبه برسل نلابه واوحى وهين اليهم فادم بشرعه شريعه مكه وعهد اليهم واهدي مبه ببلاغه يوتينغول شريعه yimbe ben hujjatan nasi fi ittugol hujja yimbe ben alayhi kamakko kanko alla yawmal qiyamati nyande dargal wa arsalahum onelidibe kambe ne labbe bil bayyinati hujjaji fenyudi wa ayadahum otidiniribe kadi o sembeniribe bil mu'jizaji ibtada'ahum ko fuddori e mabbe fuddode mabbe on nelado arana on bi nabiyihi ko annabajo makko nuhun wa khatamahum ko timmode mabbe on muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa annahum ekambe wa in kanu haysi bilatike basharan ko be neddo ko gonga kono tajri hino dogalayhim e do mabbe al kathiru ko dudi min al a'radi imurde sakkale webitale al bashariyati neddo yanko yagal bi mana hino fejja e mabbe ko dudi hino webito e mabbe piiji buy webito tudi yimbe hidditibbe no sakko e mabbe ko sakko to yimbe tibbe hino webito e mabbe ko webito to yimbe hidditibbe masalan فيأكلون بنيامي ويشربون بيري ويمرضون بنوني ويصحون بسلا وينسون بيجتا ويذكرون بأندتا ويموتون بمايا ويحيون بورا بمعنى نفوق بتنتو يبهدتي بن دون هنو بتنوبه كغونغا كونو fahum ko kambe na yendar fi bay dum hebay en hebaybe wasi ene mabbe ko ngotum fam kambe akmalu khalqillahi ta'ala ko kambe buri timmude e tagu Allah ngun alal itlaqi e do ko fottana ko alda yeddondira wa afdaluhum ko buri mojjude e mabbe wa afdaluhum ko kambe kadi buri mojjude e mabbe kambe tagore ne fop bila istithna'in ko alda ittitagol wa annahu ekoni la yatimmu timmata imanu abdin imanu jiyadu illa bil iman bihim jami'an sona gomdindo be dendangal kala gomdindo Jesus Christum kala gomdindo Jesus Christ tum o ronki gomdindo hedi tibben haray kafirun haray ko kefero tamaman inna taake hibe dina enen kadi den e dina no ko den e dina inna dina indallahi alislam dina jidi alaka Allah ko dina islam on dina kal jumlatan gomdina be global man mobondiral mabbe wa tafsilan e sendirgol mabbe goto wa dalika dum ko andorta mojalil adillati naqliya ko dalilaji e gadi din kal qur'ana wal agliya e ka haqqille al atiyati araydi doni al adillatu naqliya dalilaji e gadi din kal qur'ana e ka sunna awalan ikhbaruhu ko humputugol mo kanko Allah ta'ala ar-rusulihi fi be do nelabe makko wa an bi'ithatim e fi nelugolbe wa risalatihim an bi'ithatim e fi immingolbe wa risalatim e nelugolbe fi qawlihi ender dalol makko wala qad ba'athna gumdi min immini fi kulli ummatin e kala mufti rasulan an skuni ibudullaha wajtanibu wodito don at-taghuta be winaydi وفي قوله الله يستفيه مسبو من الملائكة إمرد ملائكة برسلا ومن الناس كإمرد كإم بكده مسبو كده نلابه إن الله سميع بصير وفي قوله إنا من أوحينا من وحين إليك فادما كما أوحينا ونمن وحين إلى نوح والنبيين من بعده باو مكو وأوحينا من وحين إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إتهني رابب إهدو بين وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود من أكي داود كنيون attention zaburan deftere betende zabur warusula en laabe hewbe gad gasasnahum betata men qissani kema alayka men qissike fi mabbe alayka idoma min qablu ko adi ka alqur'ana duwoni annababe nogay e njobe yeta den fi mum ben ka qur'an ورسلا إن الله بيلم نقصهم عليك بمن إسنا كما إذا عند بفوق بتمت تاتو إسابويتاتو وكلم الله موسى تكليما الله يبتدي النبي موسى كونغولي رسلا بفوق بنلا بمبشرين كبيلتينو بمنذرين كبهولبينو لئلا يكون للناس في وتلاتنا يبين على الله كالله حجة دليل بعد رسل باون لا بنلام وكان الله عزيزا حكيما
wa fi qawlihi laqad arsalna gomdi min li rusulana nelaɓe amen bil bayyinati ondude jaaji feñuɗi wa anzalna min jippini ma hondude mabɓe alkitaba wal mizana e pesirɗe defte ɗen e pesirɗe ɗen fof ko gotum liyaquma nas fiyo yimɓe ɓe ñiiɓu bil qisti non ɗiri wa fi qawlihi wa ayyuba idh nada tuma nde nodduno rabbahu joom makko anni min massani yamimila addurru lorra wa anta arhamur rahimin wa fi qawlihi wa ma arsalna min nilal qablaka min al mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna hibayaha fil aswaqi kamarseji wa fi qawlihi wa laqad atayna musa 9 ayatin ayaje jeenay bayyinatin banginade madeji jeenay annabi musa ne lidano e mum en yewti fi majji ka tafsirul qur'an en yewti fi majji ton kala humpaɗo andude kanje jeenay fo ba en wata kontude ɗum fof ɗo tan on juuta e darsu on juuta hiɗen andile ko en wonɓe yiltitade fi rewtagol hino numéro téléphone ji ɗin hino waali 631 60 5309 628 60 5309 601 60 5309 657 60 5309 fas'allan do tum bani israila idh ja'ahum tumande diarnobe don ande en yewtino dum ka suratul isra'i ka tafsiru men suratul isra'i aya temedere go wa fi qawlihi wa idha khadna gomdi men yettodino men nangodino min nabina morde annabaabe fo mi taga ma hadiji mabbe din wa min ka ima annabi muhammad wa min nuhin ila annabi nuh wa ibrahim wa musa wa isa bin maryam wa akhadna minhum min yettode be do fo mi tagan ahadi ghalizan tekkundi hondum liyas'ala sadiqina fi yo gongu be lande an sidigim gaay gonga ko be gongi kon wa adda hebirani lil kafirina hefra ben adaban aliman saniyan dimundum ikhbaru rasul sallallahu alaihi wasallam hum potugol ne laada nafsi fi hore makkan ko tigi mo déclare fi makko wani ikhwani fi musibe makko hediti be min al anbiya wal mursalin fi qawli ender makko kawi ma ba'atha Allah alla nilal min nabin imorde annabajo illa andara qawma siona o waajora yimbe makko ben o hulbinira yimbe makko ben al awar al kadab o do dokko fenowo koni dokko wana dokko dey ko dokko ko yete dokko ko mo yitere wotere masihud dajjal ko mo yitere wotere doni al masihud dajjal wa fi qawlihi la tufadilu wa tamburdin dini bainal anbiya kunna nababen esansiru ala idum wa fi qawli makko lamma salahu tumane landinom abu dharri an adal anbiya ene annababen ko jelawal mursalin ene la adadil anbiya kontore annababen wal mursalina ene labbe minhum imorde mabbe faqala ma ki 120 alfan ko be guluje temedere no gayna yo annababe wal mursaluna nelabbe minhum ender ben don kadi 313 ko be temedde tato e sappo e tato ender be do guluje no gay e nayo annababe nelabbe ko ender ben do ni bi mana hino ton temedde tato e sappo e tato ko be annababe nelabe o ya montan hedditido ben don ko be annababe simple wonabe nelabe annabajo e nelado no serti wa fi qawlihi makko walladhi mi wondi don nafsi mo wonki e won biyadi jungo mo law anna musa hara annabi musa kana latino hayyan himo wuri ma wasi'ahu ne wantano mo illa an yattabi'ani sona yo jokkan wa fi qawlihi makko dhaka ibrahim adun ko ibrahim no hende to ma wi dum do ko jaaba gol landal ni lamma qila lahu ko tumande innano ya khairal bariya kayo burdo mojjide tagore nden tawadu an minhu ka yankina gana golmo kanko ne laado goddo noddir mono be maki der kambe be jabata no waccede e mantede be ni he ko burdo mojjude tagore nden fo nami muhammad yetta tangal ba ko ibrahim no gasa si yandi mo kanko ibrahima fi ngal gebal no gasa ko kanko ne laado tigi jeyingal kono neddon ko yo wonu libudo hoore makko joltindo hoore makko alla wona ƴettudo fi makko tunudo fi makko na yimbe ben teddina hoore ma bonay akhi wa fi qawlihi ma kana hanana li abdin jiya do an yaqulande wiyata inni khairum min ubudi mujjude min yunus ibn matta di yunus ibn matta ko annabi yunus alayhi salam wa fi khabaruhu sallallahu alaihi wasallam indirhum pitale makko anhum fi be laylatal isra'i nyalande de oroyre no ona baga kammu e de chumi'u lahu tumande be mobindirano mo hunaka don bi baitul maqdis palestine wa salla bihim ujulna bi imam allah on imam mabbe ko do wadi simo inna imam al mursalin kama annahu woniri kanko ne laado wajada o tawi fi samawati ka kammu yahya wa isa wa yusuf wa idrisa wa haruna wa musa wa ibrahim be do fo goto kala o tawi be kammu
wa akhbara anhum uhum piti fi mabbe wa amma shahadahu e konko duni ko sediti dum min halim imorde al hali mabbe ko tawri be kon wa fi qawli ender mako makko wa inna nabiyillahi dauda annaba jallan dauda kana ulati no kender gurdam makko na yakulu himo nyamayno min amali yadihi golle ko golliri juude makko den kon salisan imanul balayina gomdingol miliyarji minal bashari imurde yimbe minal muslimina imurde julbe wa ghayrihim e ko hinabe minal kitabi hay imurde yimbe defte min yahuda wa nasara imurde al yahuda ya nasara gomdingol mabbe bi rasulillahi nalabe Allah ben wa tasdiqum e gongingol mabbe al jazimu fibingol bi risalati nele mabbe den wa itiqaduhum e dorgol mabbe e fibugol mabbe kamalahum timmale be yaden wastifa Allah e subande Allah ndellahum wonande be al adillatul aqliyah dalil egga don ka hakkille tum bi mana hollude nelado ko nelado goy awalan aranun dum e dum rububiyyatuhu ko jeygol mo kanko Allah wa rahmatuhu e yurmene makko den ta'ala to do jeygol makko gol e yurmene makko den didi takata diyani hidi nyaawa irsala rusulin nel gol nelado minhu immorde ka makko ila khalqihi ha etagore makko den li yu'arrifuhum fi yobennelabe andimbe kambe tagore den bi rabbihim ko boni jomi mabbe wa yurshiduhum be fewnabe ila ma fihi faade konko woni kamaluhum timmal mabbe al insaniyu neddanke yagal wa sa'adatuhum e kamalore mabbe de woni fil hayatayn e der gurdanji din didi al ula gurdan aduna dan wasaniyata e gurdan lahara dan saniyan كونه تعالى لا تقول مكانك الله خلق الخلق أو تجري تقول لعبادته في وقل إذا قال عز وجل تمن كانك الله تدو تيجي أدكلارنا أو يمين دي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من سورة الذاريات فهذا قل دال الله دو أو آيات دو yaqtadihi mo nyaawa istifa ar-rusuli subegol nelabe wa irsalahum enele golbe lu yuallimu fiyo be anding al ibada jiya ben kayfa ya'budunahu konno be rewirta Allah ta'ala to don wa yuti'unahu be doftomo ba Allah wa tawide tun ko tagir en ko fiyo e rewmo oron ka hollude en konno rewirtemo bana o to nyowo ide ko adi tilka ko dun do tilka hiya ko dun do al muhimmatu woni himme woni important allati on khalaqahum mo tagir be min ajliha imorde sabumo salisan inna kauna thawabi wal iqabi andu latagol baraji din e lette den murattabaini ko waddondirdi didi hidi woda hidi lati haysin wodi be holaki lette no wodi ma baraji no wodi ala athari ta'a didi ko di yowidi ko di waddidi e batte dofta gongolol ma seti e gejji din bi mana baraji din ko yowiti dum e batte dofta gongol ko baawo don baraji iwtita baawo lette den ko yowiti dum e batte gejji din ko baawo don lette den iwtita baawo fi nafsika wonki e bitta tahiri ko doni sabu labbingol ki wal qudusiyya e labbingol ki ko gotum amrun dun do ko fiyake yagata de nyaawude irsala rusulina legol ne laabe wa bi'thatul anbiya yimminegol annababe li alla yaqula nasu fi wa tayyib ben daro yo wi yawmal qiyamah innana namene ya rabbana lam na'rif harimen anda wajha ta'atika ko honno doftorteda hatta nuti aka sakko men doftoma walam na'rif men anda wajha ma'asiyatika ko honno yeddirteda hatta natajannabaha sakko na men wodito dum bala zulmal yawma jonnon Allah tonya Allah hande de indaga kama fala tu'adhibina wa ta'alettu men saletti men hara ya tonyu men parce que harimen anda du watta ka simen andu no dum watta ka men wadata andi fatakunu lahum haray sakkolata no yobbe kambe tagore den al hujjatu hujja ala Allah ka Allah ta'ala to don yonno sabu nelegol nelabbe ngongan to don iwi fakanat lati no joni hadhihi dun do halan ko al hali egata dak nyaawudo holludo tindindo bi ithata rusuli imminegol nelabe li qatil hujja fi ilminugol o do dalil fas fi tajugol mo itta fas alal khalqi hore tagore ne hara ala daro to do hiyo ya nyande danga qala ta'ala sayna alla dali rusula mo yibene laabe mubashirina ko be weltinobe kala jokkudo ko moddi yo konti wa mundirina ko be hulbino kala jokkudo ko boni yo accu li alla yakuna linnas fi wa talata no yo yimbe ben ala allah ka alla hujjatun dalil ba'da rusuli bawne laabe wa kana